Sunong kasuabon kumadati din sanan. Kung sikaw tu nakarecord na di studio di kasuabon di bayna. Ikalan sanan da alumis piramutan da hiti tu pirait ti kaumbolutan dat aya alumisat piramutan ka. Ano misisa ta kapod isuang samayang. Kinarahingan asundu isuang kerajaan surga kon sikaw da kasuabon diti alumisat piramutan am kapagyampayan dahay gisambo asinondot atau modern dahay dat mangimbulay mayat panambarasan ng boros-boros no kasuaban na bayna. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Insan po mo boros ako sanong kasuabon kumadatid ensanan. Lebih pagulo mantad ko waguh di kagutit kinenan dati ikalan sanan alumis piramutan o sanong karangahan moidet ada oputut karangahan dot panambarasan dati da kasuaban na bayna. Kasuaban na po bayna ay tulo na po panambarasan dati nga jadi aramay kopi iyo. Nakatarimo ako labuko dat ranungan keluarga. May kuno ukabay nga alumis silat pelajaran data daw bayno. 8 hari bulan kedua. 8 hari bulan 2 tahun 2022. Ay arahyan ako didat minaganud ilaot tonsih ditit panambarasan dati kasuaban na bayno. Atumbayan ako ipagilitan dati haron nagi kadaw hitit ipagilitan da kayo sayra da nakapikaruhang nga pira-pira taon ay so pwede hatanak. Iso na po ay katangkaboh di timikaruhang nga itit ay sa tanak. Amhiri nandad mimbulay nanda ginawon agu mo indahit isuang ginawo gisam mo momonsed akon nagindad oin sakki pikaruhangan gisam dot ay mintang kapanda di karuhang no nga akon nagi kaotod nga mimbulay nagi kapurimanandat yedit pengkukurgarit diyoy momonsendat iya na po ikaruhang mo nga yedit inapanday walay di nga hambar ka di malayo. Tidak berseri ay so it kataadan dahiri. Iya dinari. Iso na pandaralan da tulun dot ay mangimbulay dot teko maninondot ti keluarga di nga mo inda pagano dot anak angkat. Sayrad oretan la kumunda anak angkat nga ilo nga aga ti kago ki aga ti kadawd ay sayrad oretan dati. Pira-pira linaid kano dat anak angkat. Indama kanagidihom penentian di karuhang. Korikot nanda diri nga aga ti kago nakuro. Haro di anak angkat nga harohot itanak do kayo kopyo. Ino panday agat tahiri nga mimbulay nandahit ay kapurimanan dot haro di piswayan di tanak kopyo itanak dot ninuanwo. Ya tinupati nga tulun to ko itigi tulun to ko kawasan. Pengkuroh piad amu kadati nga mantad ko tulun to ko giya. Haro nakasari ikapurimanan na miyagal hindi. Ay tumalibiri. Miyagal ko magyambalot to ko hari moninduol dia teka hari gasod it kasinduol nga ay manguroh kano.
nga hara kasari na pot hari kasari mi okon na poko sindualan ko nga inapahit ay pamusarahan no kumadi tulun nga haro no hit yelo ifumaisiyolo ka ay tumali bimiyagalid di om nunuh kanda kapuri manani dit ikamoyan dat anak angkat tayo ko haro ipagilitan dati dahiti dat tapat kapiyad it pengalaman tayo ko nawayaan sebagai anak angkat haro kahit tayo ko iyo kayo hit ipagilitan dati minay paganud anak angkat. Isuang ga kitab hara kahot anak angkat tet noroitan inuman gompio. Oke, jadi pengkurah pietang pinay nga ay milat tumali bila kamu dat anak angkat nilo. Ino po hit kasindul lagi nao de lo sumuano nga ino pa pamungaran nga nuno. Ila tulo da panambarasan dati. Anak pungut. Saira na pandad anak pungut ka nga hiri na mimbulay na hit. Ilo nagigiyat pamungaran na anak pungut. Ano, sanong karangan mo? Anak pungut. Kau ini anak pungut ka. Magi, ano na kapag iontok-ontok kitang anak, mimbulay nandit. Tula kau anak pungut kagi. Tok. Niya gali tanak kit. Taka ko sendiri. Hari tanak ko tandut tahuri. Haron dit ako pag ngam-ngaman dit tabang daw nga, anak pungut ka nga. May ngay no hotat. Yoho na pati ham tapat ka tanak ko piyo ko do kayo. Tanak ko piyo ko do kayo. Kakasya mo iwati mo lahing daw. Dat kala tabang kum iho na pa nga anak pungut ka. Ilo nagiya pamungaran nga ano aramay karangahan mo. Okay. Paingkukuran dahit abang angkat, kakak angkat, adik angkat. Paingkukuran rin. Kaubasan na pati abang angkat, adik angkat, kakak angkat nga antakan di pa sikul-sikul. Nakumbala ko yung mati. Antakan na pa di nga tingkatan 5. Undang-undang pa diri sikul antakan ni indam hingga sikul nga iya di daman ko piyo mo. Tidak boleh bersinta kadit isigo. Itongo pengotua, ikotua waden. Boleh hitin pa sikul nga, boleh magisinta-sinta ka. Wailan, baka nagyati tanganak, iyati ngay, iyo kayo ngay bo. Po itingkatan nga tok, hundia surat, it masas po surat to po kirimon. Haradi sangulunat sumandak kabundari mo, antakan di. May minedi uhot, dut, boleh ka. Boleh ka. Tapot ka pwede nga muhang nagay sumandak di mo nga oilan to kanon datit pak turut ko pak pandir ko pak turut tet tok kang kuminumanggit it sumandak ay mati di obuli misinta di tisikulan obuli misinta di tisikulan kang ko minumangis yo ketua pengawas asrama ged antakan di mo nukadid asurungi ano pakatundad ay sebagai couple kakagyari boleh kad manukod adi angkat kamu ti nga tok iri nga ay da pabulihan nga sosono ko nakaranghan ko it asilid ay misisinta lagi jadi panaka adi angkat baka diri mo tok aramay mo tigiyad sayran ori ko ti kursus na it
mata pelajaran dot ay mumunsek obian mo ti iri na karamayan ni didiri obian. Mumunsay da kuy da hirisikul nga ay ompian dadandad ni hari Ampat. Hari Ampat nga hari Kamis. Tu ay antakan na pod di nga mumunsek omtok korikot mo tiga ko piyo iri na karahian di mo. Nga intataan mo dati tinapakamondot ay adi angkat, abang angkat, kakak angkat nga asilin nandun X angkat kadi siguro kada kau pagi angkat-angkat. Jangan jangan angkat mengangkat, nanti kamu kena angkat. Nanti kamu kena angkat kasih. Om hiri-hiri mo diri bod kai di sikulo om naik na dihit angkat mengangkat lah. Kombal ko imang ko kopyod mo gihom nga dait mo gihumidit adi angkat. Nga ano din nakitanan kulong minggo di. Anila numpay kuro nga tujuan naman adi nga manginjil la dadi. Manginjil la dadi tujuan nga ani nakita. Harani kan tay ipagilitan na kayo dat inapay sawod ako nga adi angkat da ko di light gitu ka kakaangkat. Itimpunan. Kakaangkat ti danga daw lang. Kakaangkat ka adi angkat ti danga daw nga kinasunsudan na pa dihom. Di bay no kapiang isangis ko. Ay kaulah itu dulu begitu kanan mamaduntong nga natindi siya it ngono na po imbulay kaguri nga nimbulay nda ginaw iadit o tingayaman no o togod no apanganakan no nga aramay mo ya karangahan puji Tuhan isay daw kayo harang magakon kad abang angkat adi angkat nga nakapiyongoy mikaruhang at impubay no haramay bagahit ikaralana dati di bagi gumuli ta kago ko mga nilat anak angkat. Oritan na pala ko muna anak angkat nga iso na pohot kauntsikahan do kayo oy ganganak ngay di nay anuo dat sa baged anak angkat nga sorohon na do kayo dat puji Tuhan tuhara tulun milo dati borosan na tulun da suway hara tulun da suway hara tulun da suway dit nakasap kasanggup magano tugas tanggung jawab mamagompi do kayo sebagai tanak. Iri na po nga iso konsikahan montok do kayo. O konpondo dat ay sakirad iyo kayo na po nga inuman patamo. Haro, himo gitigya kapiyo hitit tanganakot ngun patamo. Inuman patamo. Ihilod pataman da sampah. Teko hirik kabulungkutan. Hirik kawalayan, kabuturan. Iso at konsikahan da tagayo. Tuharo timolohing. Do kasap na mo'y pagano do kayo. O silidat panakamolahing dilo. Puji Tuhan. O kung insana natulun na kasap. Boros na riwo kanid di. Serad ko saliwan na boritad. Haro di tanakot. No kitad iyati. Uy, man kuidayo hono ka. Boros na mo kanid di. Ay elanam kasap kapyo mamagompi. Tanak sendiri ngay o gompi. Jadi iso akong sikahan kumada kayo. Serad harohot. Ay tulun tay kami karuhang molohing di kasap da mamagompi do kayo sebagai tanak. Puji Tuhan. Iri ni konsikahan. Konsikahan do kayo bo. Hali piyah dot ay ikoyonon ikinopogonuan dit
amu oru-oru napuhuh-puhuh kapay kukuro nga iya kayo napohom hirih na po nga nampakan ikaw di panan sebagai sangulunit niadadan hara tulundot minoy pagano na kayo. Sekira na pamandati puri mo na miyagal labay no? Nga pikir-kirad miyagalit lobi panda ti kongonduan lah. Eh? Karagay karitat itangaralan no ponsutan to iko no punsitan. Ngaran no kay kutot bengkel. Bengkel lumang idut tayar, maningalon da tayar. Serad hara karita di kay maningalon da tayar. Nga hara tulundot siguro kad hara minundorong. Hara minundorong minuhot na kuro o na punsita tayar uhupay ngay ko. Uhupay may ngay taro no nga kakamot no gisa mo na siap no tapurimanan no. Up status lah. Bay no po di nga hara malaikat tapi nakirim mo kinorohingan ka. Panakamalaikat ngay na di tulun na mini panulong, mini panghup. Tu agayo tamad kong sikahan. Jadi itit anak angkat nga mantad ko ay inapay malahing dako dan ibu bapa angkat ba diri tadi. Nakasapi lo harhot pengorbanan delad mini pagano dako gompion sebagai tanak nga iyo di na kapurimanan di. Kumuyandat puji Tuhan. Hara tulundot na ipoto do may panghup do kasi kira na it nyegal ko apunsitan. Yadi. Di tadaw kanihab. Mantad ko manumpang-numpang na muli. Nga inapahirik kinainan ko di kanihab nga adi may suwangit sakayon ko muli kaningaw. May andad do hilo kasyo. Ang usado-sado, yung mati kasari rin. Usado-sado, ay kapyo, ori ka tumumula sitik. Kang kusyom, ay sumati sakayan ko, itinigi sumakaya ko dia nga, ay sasakayan ko nga, ay mila na pada semua, ndala panumpang ka swipe, akon punod o jem ni ralan kasyo. Iwalan ko da nga. Muda siya kunod ay siya mo, ba? Yadi na pom, may kuandad lah. Sukato. Sukato ko'y talunalun. Ay, buo sa dubo. Kapag kasarim 5 minit, minamanaw la. Nga, hiri na, miyagal ko, iyati na patid imangi kita karita nga, takoy kapuri mandot. Haro, nagyay tulundat kanamanahan di. Manahan, makisakay. Takoy apuri manan di lo. Nga, kaumbal ka na pod mamanaw gakod. Ay sa karita, hiri na matid apuri mananat. Ay, apuri manan, nito apuri manan di lo. Iri na gid hara na pa imiyagal ka guay hirtan lalun hara tulun mamanaw nga patut na lumoyo-loyo to kadamay pala jakay gisumot orontay nga iya tangulun. Umbala pagid iyati mamanaw. Ay numati popol iksidon ko pada ka numati sekira dari tadi. Korikot lebih kurang hapadam 5 menit lah. Nga kapuriman numati tok yoti numati apuriman andi mamanaw ka. Suang ginawah na po di mamanaw gako di. Nga sakira na pamanahan nyo lo nga osanong dad haramundorong ka. Iya di suang ginawo. Nga ihati na po yung mangigit to karita nga no dati suang ginawo. Ay ararawo ko ka. Pano po ka araraw nga mo dasid ilan na po tulun nga ay tulunid arat. Nga alasan nga red papasakay bod o tapot. Irihi alasan to kad papasakay tapot kapyo ba. Jadi imo manaw gakod imanahan ginaw na padila nga padamon dorong ka.
Akon napakairi nga hari akaw yung manahan, nya galdoho di kani mamanawgakod nga suwang ginawno po, sangkuro dadi sinanang itid sigog kad harat kawaya kana dit it sangimbaris di karitad hirisimpang sigad harat titit kam kapapasakay mimbulay nga ini ginawot yun di bo hari titit kam mintong kono tilo dagi kono sumakay ka haraday ginawot yun di nga ay oratianid dit i 2000 nga suway ko ihati i munawgakod jadi ilo tanganak kot i anak angkat nga iya di nakapurimanan dilo kadaw sa iradat sa kirok kaylo mamuhan daw mi tanga itanga ragang po din ipapintamo nga ginawon po dilom haro padahot may pagano doho ka. Puji Tuhan timpubay no nangano ngay kau di ay anak angkat om iso ikom si kahanda tagayo tu kapuriman kau dot ay pengkukuroh na ku ogompi di molohing di minangangkat do kayo sebagai dot tanak. Puji Tuhan. Piro-piro cabaran dati sebagai anak angkat. Tatap na daro. Iso na po nga itinolisih dot imolohing di minagano dati. Lobi pundod sa iradat kano ko sebagai anak angkat nga haro di kapi tanak kidit mi karuhang. Itaput kapia pusod. Tako na po yung sa duwan niri, memang haro na humimbulay dahiri. Iya sebagai anak angkat, om harohit tanak kapia diolo, kada borosad it anak angkat. Anak it anak kapia, mia adi mia puto pusod, haro kasariot kapisuayan dahiri. Dahulu nagindad iati sebagai anak angkat. Jadi iso ikadaw hot kapamuhandaman montok insana ni anak angkat nga haro ni kakausan da sumuano hari kasindulo ginamo nga ikaw mo yan dat oratian na dati iti kadudukan dati. Paham diri na bulat tilo. Korikot nandod di kamo yan dat hak sebagai anak-anak. Paingkur mari puji Tuhan na sakiran inapohi molohing nga amu ni siya papisuay dot anak angkat om itanak ko piya daw. Puji Tuhan harapnya di. Om iya di na dahit irikotan dati sebagai molohing dit harangay anak angkat. Kada na kaduhong kad nanuh nuisyo po nakatanak kamoyan na po nga nakasain ko bahkan da bin po nga numan nga inupangaran na dia ay so na dahi borosan no dat ay isyo tanak ko piyo isyo akon ay so na dahi tiyo di tu iya igyahot minagano kaputusan do mano ka amo papisuay ito ko na po dat hak diolo kamo na po nga iya ti isumap sendiri dit kaputusan dati dit timpu dilay. Puji Tuhan tu iya ti sebagai molohing ay so na dilo kamo yan dat pisuayan nila tanganak tu iyati namatigay minagano kaputusan dat minagano dila sebagai tanak. Ino pa dihit kaubasan no po dahit nga imolohing di minipagano di tanak haray katangkabo nuno sakiran iti misisinta nuno katangkabo sigog kadi sumusuway siyalo ka irihi katangkabo dati iti molohing kadaw nga na tumali bi kapurimanan no miya galidi modo si haro kasari ipodo si iya pia minamogang pimata di tokoro bin dia teko binti dia nga ina pa katangkabo do hilo ang haro kasari modo si tokod
Sairan paggumayahi tanak magihum munday sidit mulahing kapiya daw. Sairat ay humimulahing kapiya daw moda sita kondod menangkiadin da dati. Natumali biri bagi. Memang iri ni pada sita kodi. Om iso ikagwi kagatan dati sebagai mulahing nga pasunudan dati ke amo. Dat isiyan na po nga anak angkat. Pingkura kaya ko. Mamisunod ko palagasan da ko isiya kaila ko. Tulun da suway papaila ko. Pingkura. Aga, timoti ka daw lagi. Moda si haro nakapay kapada siyan dat kaila nanday siya nga magihum nanda di mulahing daw. Nanda gumuli di tidho ka. Natumali ba't yun di. Nga tumanod na po dat suhu da kagumuan. Saira na po dat atapot kapiyad numanoy siya gampiyo sebagai da tanak. Nakapuri man ni siya lisino sebagai mulahing. Gadua mulahing. Kapuri man da lisid isu hanggat walay. Keluarga. Kapuri man siya ay sa pisuayan dat iya ini numan angkato om it tanak kapiyo. Nga kana po hitihom ay so o kabaling kahangan dat poilon ni siya sebagai hingga tadon daw. Tapot na pod iya din nakendalanom no di pod si. No po di pod si no. Tu nakapuriman na tanak kot kataadan kasanangan konsikahan da isuang nga keluarga. Magidu patay kamo. Sekira na pod sumadi sada dahiri Sungai Tagal. Lumuyod patay ko pingkura. Gumuli ka sari diri eh. Jadi pingkan nga kadaw ti tanganak kot. Milob binarasat anak angkat nga iri na kakuan da inapaday lisih dat kumadilo nga kada ta kono papisuayo kada na magiduduo suway ko magihagal lo po moy da sayra da kailo yelo da tadon ko piyo nga ina po hit kapuriman andilo nga no po di man na magidu no po di man na tumangkian tu nakapuriman na ilad pangkura lisih dati da minamogampi dialo. Mantad ko kapurimanan dialo dat it haro lisid isuang keluarga. Koiloh piando yun pailon na ilat tumanud dat peredaran dat ay kaposyon. Kamu pa nga ata kay andadan dat kumawin pa isilam pailon kunagi ka. Hara na po hot kemampuan na po pasunod dat asapung. Ay say sala. Nasorohon na papuri manan na siya pangkukura lisid isuang keluarga. Moid ay siya kapuri mandat. Harati ka muna nasip malang. Sekira na padad hira kumulahing kumapay lanam iti kaposian ko ka. Mada takad haraday kapuri manan dilo dat. Miyagalid di. Jadi iri ni pangugos. Iri ni pangugos datitit ay keluarga. Itilisi isuang da keluarga. Jadi ina pa'y timpu dat bobo sa osanong ay dong kagumuan dat panudukan nga antakan da gumayo hisyo. Itimpu-timpu siya gumayo. Kada dati uwan sayad osilid iso o koinsok isuang da kaposian diyo. Nga pailon ta koy nalad paingka kaposian di siyo. Paingkahot nawayaan. Timpu da bayno. Isisa takod isuang na keluarga. Kantag yan eh. Jadi sayran po kapuriman nilad ay lisid isuang keluarga. Nga ako nako isuot papagagang. Ako nako iso kagagangan dilad ay iya ti pamatadon ko ka. Da sayra kapuriman nilad dat haralisid isuang keluarga.
Paimpasih miampai det paimpanu olisih kasih sayang. Om anuan nagilo det ay kasiwatan manguhot da paing kukuro kaing kokoton dilo. Kada ned haro paguhatan tutupan, haro paguhatan tutupan. Gisambo ina pay ginaw dilo nga muhot-uhot palagosan ned posan tabon na pad nunutuhot. Kailan ta kana pamuan nimbaram simbaran ta kay gya. Miagal na tit boras kinarahingan mo. Posan tao bonta kana pay tulun na muhat hingga papaguhatan no. O dia. Right ko pangakan paingkuro hingga tuhot no dila. Gisamid di sini posan tabo manguhat ki. Jadi sakira no pod ngon dati patapiko da isuang ga boras sa kinarahingan. O kita dati o insanan to kana patinga anak angkat. Anak angkat tako mo tidit ti da iyat ti. Ikaw mo yan dat ay nay tako anu ka mano pa'y borosot. Asanong karangahan lang nga iyati na po nga tanak ka pinuhuh-puho. Anak pungot. Yung ano borosot asanong karangahan. Okay? O kita datilad iswang Galatia pasal 4. Tino po minoboros. Paimpunan ta kana pala ayat kumoyso. Ino pa'y kumoyon dahiti nga dadamot ta sangulo na pot ahli waris amu po katuo nga isiyo na pom ayso na pisuwayan dat miyampay sangulo na hamba. Hali piad isiyo na po nga sangano dadit harata sukirad harta. Jadi noretan po dilo nga ino pa inuman gunaw nga akil balig lah. Nga ikamondat ila na pot akil balig lang nga itanganak po na kakiran pikiro-kiro. Sakiran na pod apo na katuo tanak piad isiyo sangano dit harata nga aiso po hak disiyo miagal ko po dihamba koritan. Nga ay kedua isiyo na pom isiriba dat ay harahot manguhup. Nagi imangintong gisom wat timpu dit nakatantu dit molahing daw. Haranan dadamot. Paingkah tako nagi kadaw dadamot tanganak tako iyati na po nga isiriba do roh do pamagunan nga sayra do norikot tatimpu kinarahingan pinaparikot di Yesus inasusu mantad da sangulo na tina nagi paingigit ta hukum Taurat minoy panampasih dati gisombo iyati na padi nga ogompi tako maya dilet boros sa kinarahingan nagi moy dat otarimo tako dat pasilit tanak kinarahingan. Mantad ko iyati na po nga tanak ka kinarahingan isiyo nagi nga minanaha karusod di tanak daw iswangget ginawa dati. Puji Tuhan. Rupa-rupanya insanan iswangget kebenaran. Sang kayaw-kayaw tako ailanam paing kukurok ay katutukon. Nga seranori katatimpu kita diangkat oleh Tuhan. Nokori kati Yesus minay sili depanam pasih dati. Gisambot timpu bayno nga iyati na potihom na podihit kaing kokoton dati iyati na poti nga nasilid tanak-tanak na kinarahingan. Puji Tuhan. Jadi muntak iyo kayu molahingon ibu bapak
Pono ko kinorohingan ko yung matindi pono ko kinorohingan ko indo tu nakano daminay pagangkat nga iti tanganak ket oinggor ita kaposiyon ay so molohing toy ka pinatam toy ka paingkuro. Pikir-kiran pono ka kinorohingan ko dagi, puji Tuhan. Paindalano na daw kayo hot ning kokoton daw ko sebagai demolohing. Dit minaganot tanggung jawab po tagayo da momogompi itit anak angkat ngay. Ginagina kong sikahan dati tu iati no poti nga hali piad pinuhuh-puhuh toko nga kaila ay dati nga nagompi tokod miagal ti dondo isuanget rohani nga dati iati no poti nga pininsawat ta kinorohingan. Nasilih tokod anak-anak Allah. Puji Tuhan. Miagali hilo na pelajaran dati. Itini konsikahan dati do tagayo. Nga sorohon na dati tong Pinay. Miagal na lot anak angkat ngay. Harohi ako boling kahangan kaposiyon diolo sebagai molohing iminangangkat sebagai tanganak di numan angkato paingkah takon ikadaud sebagai tanak-tanak ko kinorohingan. Dit amahal mo ti agatang dati ti amahalit ay pibabasan do pinagano kinapatayon irinahit isuot babas sa tagayo dat minagano dati sebagai tanak-tanak kinorohingan. Nga sorohon na dati ikamoyan ko ditino dat iyo kayo hit ibu bapa angkat anak-anak angkat harangay kabolingkahang kaposiyon kabolingkahangan na kaposiyon paingka nang ikadaw dati sebagai tanak-tanak kinorohingan nga amo no putut-pututit tu umbal lorogon dot momonsoy datid aratan na kinorohingan. Amo na siya alutasan dot ay momonsoy datid aorohyan dot itit molohingon dati. Ano mo tirogon apasan. Miloh na padahom mo'y aratan to ko kinorohingan. Gisambot ato ko opus da kinorohingan. Man no padi boros sa araat. Isayin no podo ko'y aratan da kinorohingan. Tumanud da boros sa kinorohingan. Manangano kinorohingan at ay sangano dati kamoy no po nga isuot ko yung kokoton dit kotompurosi. Ino po irogon nga mumbal nad kanud manumpalid dati. Jadi paingkuro piahat awayan dati kagatan na kaposiyon nga mantad do kinosonongon do kinorohingan nadadi apatut to iati no po nga sumimpang mantadot ay gompi da kinorohingan. Paingkuro na po isang ulo na tanak numan anu di molahing da po nakatanak sinonong linumis sa gagompi daw. Sumap na po tanak tumangkid rumamputak kamo na po nga naoruhi tanak dapat kapiyagi. Jadi iati sebagai ay tanak-tanak ko kinorohingan. Iati ko kosonong gagompi da kinorohingan. Sumap tako na po magidu tako mantadot gompi kinorohingan. Kamon na po nga isay to ko di diri di. Takon it. No asonong kaboboyuhon to ko dahiri mo. Jadi paingkuro piya kagatan na kaposiyon nga tilambus to ko na dot ogirot monotos da mangigit dot ay kaisisan dati kumakinorohingan tu irinohit kosonongon na kinorohingan minay pagano dati pinapasaliwan dati mantadet ralan kaposian rohani dit ay sa katutukon nga numanta ko si onwo isuang dot kaisisan da keluarga rohani. Pahitian ta kanati pelajaran misisa takod isuang sambayang. Kinorohingan isuang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabon di bahay no
insan po nakapangimbulay head isa panambarasan di karait dot ay anak angkat hingga naratian dahay da iyahay kadaw nga paimpasih pakasarit isuang gat keluarga di pemagunan nga sayran narika tatimpu nakarika ti Yesus sa minahi paganuh dat ay tanggung jawab petagayo bahkan dan napatay dat minahakot ibabasan kumadahay gisambot timpu bayno o insana no payhati nga tanak-tanak kung sikaw Tuhan to anuan ni head kekuatan dat kagarasan da ginawa gisambakan ni head tumilambos da mangigit ang paingian kasarit isuang dagong pinu sebagai tanak-tanak di kapuriman da lisih nagi sangkura kagayo dati tahak no kumadahay. Ikasiwatan iti sumambayang gihemon takot molahing nagi tanganak di nakawaya iti kamundat anak angkat ibu bapak angkat moy dai napahit kahinaan diolo kinaharan diolo iti pamagunan nga isoot ay kogos di ogirot isuang dalisi keluarga mana papuri mo no yolo dat paingkukuran ako ay keluarga da sayra daharat pilisihan halik piyah dat anak angkat tay ko ibu bapak angkat kung sikaw Tuhan tu tadaw do bayno ahakon ni head isuang tindalanan ko posyon gisambas suab kasuabon na suab kapag yampay kaguyahay tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati kasuaban bayno, puji Tuhan, mantadot kasiwatan iti. Hina ko po, kopi ruba to kakagudot, kasuaban suab, sanong dati. Isuang tindalanan, isuang kaburu-buruon, mintatan dati, akawas matidikes dati timpubay na korikot nga perdi kepada miso na ribu. Oke. Bah. Jadi hinako pohon sana magindalan na tadaw do bayno. Tuhan memberkati.